بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Mauli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, ruman ini insyaallah ta'ala magbalik na isab kita niyo pakari asali pangadjian taniyo aming pangadjian bunga simpag iman. Nahuta kita niyo sin pasalan sin pag-amal taniyo bulan Ramadan al-Mubarak na pinanato sadya in programa na to in kamatauran paadlaw. Naruman ini mga tuwan si balik taniyo in kabiaksahan sing kita niyo pangadlian bunga simpag iman insyaallah subhanahu wa ta'ala. Hiatud na mo na isab maun pahadarat sin kamu hauno na sadya in kaabutan sin hatiranan ini. Hiatud na mo maun pahadarat sin kamu in pangadjian kabiaksahan sin kita niyo bunga simpag iman. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, in iabutan tanyo pangadjian bunga simpag iman amuna in parman sin Allah ta'ala hasuratin nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bijil qurba wal yatama wal masakin. Amad to mga tuan, mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, in palman sin Allah subhanahu wa ta'ala, iabutan taniyo hapangadjian taniyo bunga sin pag-iman. Mga anak apo Adam, kagunahan na tutuod, in baugbukan taniyo in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bat supaya di nato nakabaugbukan in kabayaan sin napsu nato iwan sin syahwat nato. Dahil sabiad to mga tuwan, in luna iwan sin bunga sin pagtag-ipon taniyo sin pag-amal taniyo haruman sin Ramadan iwan sin iadlawan niya dahing ha mga luna niya dahing ha mga bunga niya in kita niyo kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala iwaning kita niyo suway nato diihon magpalasa kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala bat supaya kita niyo makalamod ha mga tao kanunungan iwan kalasahan sin Allah ta'ala dahil di hadun niya ini sambil paadlaw akhirat.
Da mga tuwan, himbungas yung pag-iman, iabutan tanyo, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Pamansin Allah Ta'ala, tunggalan niyo sa diyang pagtagipon niyo patuhan. Iban ayaw sadya kamu magsakuto pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikatu wa bil walidaini ihsana, iban pagmarayaw sadya kamu. Pamanga kamaw maasan niyo, harwa maas niyo, iinak niyo, iban hiamak niyo. Wa bijil kurba, iban pagmarayaw kam, pamanga asu kampung niyo. Kampung niyo rin kanina niyo, kampung niyo rin kan ama niyo, iban kampung niyo pagpiyamikitan. Dito tuwan timugtob, yung pangadyantan niyo. Naruman ini, inhiganap taniyo maddo. Imbungas yung pag-iman, puas in tao, magbakti siya, parwa maas niya, iwanin tao yan, wala niya biyugto, impalsugpatan niya, kampung niya, kanama niya, iwan kampung niya rin kanina niya, iwan sing kampung piyagpamikitan niya, in sumunod na ayat, wabijil kurba wal yatama. In sumunod mga tuan, ano na yung mga yatim? Bungasin pag-iman, malasain tauha mga yatim. In yatim, nawa na yung ama nila, hawak tuwin sila, sibi-sibi pa. Nawa na yung ama niya, in siya, sibi-sibi pa, wala pa si masangput. Amuyad to mga tuwaning pagtawon ni yatim na in Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hapalman niya. Wawajadaka ailan pa'agna fa'ammal yatima fala takhar wa amma as-sa'ila fala tanhar. In Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na in nabi kahinapusan. Bubong law singkatan kanabihan iban karasulan. Lagi-lagi damit kianin ummat niya. Bubong law singkatan ummat. Imakakuyag pa mga tuan. Impaunahon sin Allah Ta'ala pasurun sulwa. Hi Muhammad alaihi salatu wassalam iban sin ummat niya. Amin ummat niya wala kialummian. Wala kialummian dia dunya sabab wala sila naglummi-lummi. Yang sabiad tu mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala dahing mga bunga na hasil sinta o nag-ibadat halawman sin Ramadan na sharing nga kalummian. Limanu impikilan niya, limanu inatay niya, limanu impito ang gautabaran niya, tudyo patuhan mo kung tudyo papagkahin niya. Damikyan mga tuan, hisiw-siwin tao, malasa siya hayatim, amin nawa na ama niya, hawak tuwing sibi-sibi pa siya. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita. An Sa'ad radiyallahu an, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah. In akulong niya sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam, iwan sintao mamaruli
mamalihala haanak yatim sabab magkarunahan siya yon palihalaon nawa na yung ama niya magkarunahan siya yon palihalaon na in aku sabda sinjunjungan na tu alayhi salatu wassalam in aku iwan sintao na malihala haanak yatim inakulong na iwan sintao yan pil jannah hasulwa tausulwa aturayan tuan indayaw Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaitaan ummatin in akulong niya iwan sintao na malihala iayuput niya marayaw tiarbiya niya marayaw in nawa nin ama niya inakulong niya iwan sintao yan tupil jannah hasulwa tausulwa pula-pula mutuanin tapil mu Rasul sallallahu alaihi wasallam ang panasya imisyarat hakaja bihain ilong niya imbay takulong na in aku iban sinsiya tausulwa bihaini hakaja wa asyara ang pasya imisyarat inisyarat niya amunin lima niya inakulong niya iban sin na malihala haanak yatim dia sinini ay ni iban sinini turayan tuan ayaun yaun siya yaunin yaddo impuuk hati niya makapag-arad sila pasulwa hangkalungan sila sulwa hangkanganing sulwa nila wa asyara bisababati wal wusta amunin tugila tanyo kain na amin ini na in hadis rawahu Tirmidzi rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud aturayan mga tuan na in alamat sin pag-iman imbunga sin pag-iman doon kanila in tauyan parulihun niya in yatim yatim mapuuk kaniya kampung niya iwan simbukun niya tim kampung niya sayaw silahang kahula iwan bisan-bisan sila bukunhang kahula sabab barhadat yaw tabang siyain aw niya nughara sin Allah Ta'ala hikatabang sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam in aku iwan sintaw yaddo hangkasulwa mga tuan, ayaw taniulog pasunin mga karayawan nito. Sabab magsusunday manu siya adlaw kana-kana. Pagkita niya sing karayawan, sabab ang karayawan adlaw kana-kana, karayawan kakal, bukong temporary. Bukong biya sing karayawan di hadong niya ini. Baisi kanda, atawamini tanda, in karayawan adlaw akhirat karayawan kakka dahil nga sabab yan in Allah subhanahu wa ta'ala piyatumtum injunjungan na to alayhi salatu wassalam in piyatumtum kanya ay ikaw magmasusa iwan ay mo sila pasusaha in umat mo uno-uno ng kahalan nila ayaw mo sila pasusaha lagi na tuod ayaw mo pasusaha in mga yatim. Wawajadaka ailan paagna. Maita in ikaw, ilu-ilu kaw. In ikaw ya Muhammad alayhi salam, ilu-ilu in kaunan mo. Wawajadaka ailan paagna. In kaunan mo ilu-ilu pa, miskin pa. Sa kawa. In tagkawasa, in nagpapanjari kay mo,
Intag baya-bayaan kayo, bukon kampo mo, amoy nagipat kayo, bukon lahasya mo, bukon, sarawa Allah subhanahu wa ta'ala. Ipatuntum yan mga tuwan. Na. Wawajadaka ailan pa'agna. Ing kaunan mo, yatim. Ing kaunan mo, miskin. Sarawa, kawasa si mahasut si mahatinggi. Paagna piyapagdaya ko. Yung pangasubo. Biya din yung pagdayasin, junjungan alayhi salatu wassalam. Biya sin pagdayasin tao biyaon. Yung pagdayasin tao biyaon, bang sadyang yanapan mga tuwan, sila na yung nagdapa-dapa sin pagdaya. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, laysal ghina, buko ning pagdaya. Bikasratil ard. Buko ning pagdaya hataud. Sin kapanyapan. Hataud sin pangalta. Nasa kani, impangita na tubihaon, impagdaya hataud sin pangalta. Hataud sin kakabun-kabunan. Hataud sin kakaya-kayaan. Dahil nga sabab yan, nagpataw din tao sabab, amuyad to, impangatod nila simpagdaya. Atod ka magbalik. Iban dungog ka magbalik. Iban basay na yat yaon. Inayat, biyay tahadunjungan na to alayhi salatu wassalam, bayta ka to. Paagnak Allah. Pagdaya in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarawa bukon pagdaya matawdsin. Bukon pagdaya matawd bulawan. Kakausan sin Allah Ta'ala hinangun kaniya in gumi bulawan. Indahun kahoy kakausan sin Allah Ta'ala hinangun pila. Kakausan. Ingkatanyon kakausan sin Allah Ta'ala hinangun kaniya bulawan hinangun daya mun kakausan. Sa wala siya nag-intiri sa biyad turagdos. Sabi ko naman maksud. Maksud piyakari kita sintuhan pa dun niya lea budun. Magtag-i punakatan kignot kuiban. Papagtag-i punun kita niyo sinallahu ta'ala sa lugay taniyo wahi hakatan tan pakarajaan taniyo. Sabab amuad to ingkawhi taniyo, amad din pagpanjarihan kato taniyo, insulga, tutong basan na sin kakahinang taniyo ri hababaw singguni. Na, mga tuan, amad timbeta sinjunjungan taniyo alayhi salatu wassalam, buko ning pagdaya hatawd sinyadto. Bangin pagdaya hatawd sinarista na to, matawd pangalta, matawd kakaya-kayaan, inyadto hantara sintao ibang tao. Aun pagdaya biyay tadi. Walakin nalghina in mattan pagdaya rinan nafs. Amo na yung pagdayak sing ginhawabaran. Dayahan hauno. Dayahan na pagtuhan. Dayahan na pag-iman. Dayahan na panauhid. Dayahan ha pangarad ha atulan sara simmahasot si ibang mahating. Amo yan tuhanin wala na to. Kaya hatihan marayaw. Aw nakahati tiw-tiw da. Dalam sin tiw-tiw malamin sin mataud. Tay mangud na mo akama. Yatim biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabiyaytaan siya sin Tuhan tani Rabbul Alamin. Wa wajadaka ailan paagna. Ang kaunan mo miskin, ang kaunan mo yatim, piya pagdaya ka sin Allah Ta'ala. Kagunahan na to yung pagdaya yad. Tuwang yad to na tapiling pagdaya. Aming pangita na to dayahan. Iwan sinbiyay tak kato taniw sin Allah Ta'ala pagdaya kita niyo na intima pa sing karayawan. Dahil diha dunya ini sambil paddoa. Sabab kaya sulayan na sintaw in pagdaya amuhad dyan yad to
natunggang kingin dunya, natunggang kingin pikilan niya. Turayan mga tuan. Na, ang papiakari kita ni Tuhan pa dunya, bukon matunggang kingin pikilan tani. Sabab, aun kariun na to. Aun signal, aun datungan na to. Wala kita niyo piakari sintuan, wairun diara na to. Aun pariara na to, aun panakaun na piarasin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, ang panabiyaitan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, puas biyaitan siya, in ikaw, anak yatim, anak ilu, piya pagdaya na mukaw. Sa bukon pagdaya, hantara sintoy wantaw, pagdaya, hantara sinipon iwan tagipon. Ang panasyonoan sinayad, Fa'ammal yatima pala takhar. Adapun, ya kau Nabi sintuhan, ikaw iwan sim mga umat mo, sa bunal-bunal to din mga yatim, mga ilo. Fa'ammal yatima pala takhar. Ay mo paglagi-lagi. Ay niyo pagbadya. Kaulungin niyo. Kalasahin niyo. Sabab kalasahan kamu sintuhan. Kalasahan sila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi. Yadto biyayta. Hikasulga mo. Sulga. Makapag-arad kau. Makapaghangkalungan kau. Iban sing kanabihan, iban karasulan. Aturayan mga tuan. Dahil nga sabab yan, wala kita niyong pihunitan sinallahu ta'ala. Sin parakala. Ibadat di babaw singong. Way. Nagpupuasa, way kihunitan. Amo rin kihunitan yung nagpuasa, aming pagpuasa kabayaan niya. Adapun yung pagpuasa kabayaan sinallahu ta'ala, nagbaway tayo Tuhan tanu Rabbul Alamin, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Yung kabayaan sinallahu ta'ala, haibadat nyo yan, hapagpuasa nyo yan, iwan hakatanda akan sinallahu subhanahu wa ta'ala, in kamu halawm kasanyangan halawm kaluhay. Di na itong karauson, paluhayo na pikilan taniyo, halawm sinjantong taniyo, di bangwala doon, in kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kaya sulayan na piyon sintawing kabayaan nila, gaman kimangi. May tayad to, programa sintuhan, kabayaan sintuhan, di na to naman jari lamuran singkato taniyo, in kita niyo sadya, imingat, uning kabayaan sinallahu ta'ala, doon na parakala, daakan kato niya. Na, yad to mga tuwan, imbiyay ta kato taniyo, tungod payatim, parakala dakulak. Na, unim pa man sin Allah Ta'ala pasumunod. Hasuratun Nisa, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum. Iban, ya Muhammad, pangasubuhan kau si mga ngasubo tungod pa mga ilo-ilo. Yung pangasubo kayo mo, wa yas'alunaka 'anil yatama. Nabangkaw pangasubuhan, si mga ngasubo, tungod pa mga ilo-ilo, unin hinangun, unin di hinangun, unin marayaw, unin mangi, yarin baita sintuhan. Kung inibaita mo kanila, islahun lahum khairun. Suway sila palihalaon marayaw. Suway sila ayaran marayaw. Suway sila hatulun marayaw. Amad tinikarayaw ka ito. Khairun. Di marayaw sila, di marayaw kita ni. Sa harwayad to, suwayin sila in labi parayawon. Tarbiyahon sila magtuhan. Tarbiyahon sila magmaas, sabab wala narunin umbol hambo kakabuhi nila. Ama nila, wala naroon. Upang akong manok-manok kami magtutubong kanila, wala naroon. Na Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam pangasubuhan kau si mga ngasubo tungod pa mga yatim halom sing karabat mo ahli mo iban simbukon bang man hang kaaramakam na inibaita mo kanila nangasubo yan inhinangon sing kita niyo katantan tungod maun pa mga ilo-ilo yan islahun lahum magmarayaw kita niyo kanila. Iwan dayaw na to sila. Ganapan na to yung kanila. Bukon kawaunin kanila. Misandaan mataudin kanila. Di man yari kumawa. Gaman suway na to pataud. Kanila yung mataud ka to yung tiyo-tiyo. Nabang mo bialis kat kay mo yung mataud. Sabab kaya mo yung kanila. Piag-amulihan mo. In kanila sa kaukat na wala dunim maas nila, ikaw na in nagpararan sing kabayaan mo, na umbay ta sinallahu ta'ala. Paman sinallahu ta'ala, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulma, innama ya'kuluna fi butunihim nara, wa sayaslawna sa'ira. Suratun Nisa mga to. Kabunal-bunal tungod pa man si mahasot si mahatinggi. In mga sila, piag-amulahan nila. Nag-amulahi sila halta sinyatin. Laway ring ha pamisuko. Laway ring ha paganyaya. Liaugan nila miskin. Sinalta nila, apabila bihating kahantang niya, nag-inumakan sila, laway bukon haatulan kabayaan sinallahu ta'ala, na mga tuan, paman si mahasut si matungi, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Misan pa barbecue manok, barbecue sapi, tiula manok, adobo sapi, adobo manok, adobo isda, masaraping katantaan. In papatasin kiyaun mo yan. Kayo mga tuan. Halawm sintian mo. In katantaan niya to kayo. Biyasin sa kaula-ula kayo mga tuan. Iwan ayaw na kung magyan sa kaula-ula kayo tuon. Apabila laway ringaan niya yan. Bang bukong ringaan niya yan, diyari sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ada kala ang suku mo, ang bahagi mo, ada kala, dihilan ka. Ang painanyayahon mo, laway ringa panglaog. Innama, palman si mahatut si mahatong tantutu, duway-duway. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Halawm sintian nila. Inkiyaun nila. Wala nila kaya na naman kayo rin asimod nila. Kaya na naman nila masarap. Sarawa mga tuan. Halawm sintian nila. Kayo. Bukun pesab kayo rin dunya ni. Kayo rin apinal ka jahannam. Wasayaslawna sa'ira. Iban, paman sinallahu ta'ala, apabila sila rin makatawbat, di nila katawbatan indo sabihan dagbus, wasayaslaw na syaira, suong daing paghulaan nila yan, suong daing dagpakan nila yan, apinal ka jahannam, waliyadu billah. Kaya sabihan ito mga tuan, paman sinallahu subhanahu wa ta'ala, wa atul yatama amwalahum. Palihalaan niyo inaltasin miskin. Bukun niyo palihala kawaon niyo. Sarawa, bang kagunahan, papag-usahan niyo. Bang kagunahan parahon niyo. Sababian kaning tag-amulahi. Wala naroon yung maas nila. Nawa ning ama niya, sababin siya yatiming ganti kamu. Na, paman si mahasut si mahatinggi. Wa atul yatama amwalahum. Apabila siya sumangput na, akil walid na siya,
Maingat na siya magmanage, magparagan. Sinalta, kiyawin kanya. Sinama niya, nakadtuan na tuan. Dahil nga sa wabiyad ito mga tuan, bang nato'y ninahati marayaw, hikasan niyang singkauman, hikasan niyang sintiap-tiap siulakan, harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya. An Ibn Abbas radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبض يتيما من بين المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخل الله الجنة البتة إلا أن يعمل جنبا لا يغفر له رواه الترمذي. Sabda sinjunjungan na to alayhi salatu wassalam. Hisiu-siu in tao. Mana sinisiu-siu usog na ka, babae na ka. Dayahan na ka, ibang miskin na ka. Napalihala na yung miskin niyaon, ay yatim niyaon. Amin niyaon, hantara sin sila. Napalihala na yung walihan niya. Napalihala nila yung jasad niya. Maabuting pangaw mapakaon niya. Maabuting kagunahan pag-inom mapainom niya. Inhinang niya yadto. Initong bas si mahasot si mahatinggi. Adakhalahul jannah. Albatta. Pasurun siya sinallahu ta'ala sulga manulin-tulin. Way pag-investigate. Aturayan bang ingkusog impaslod sing karayawan si mano siya mamalihala haanak yatim sabab magkagunahan siya yung tarbiyahon wala na rin doon in umbul hambuok hakabuhi niya amunayin ama niya na hisiyo-siyo dahil nga mga maano siya mapuok ka niya ibang bukon na maindugi ka niya di magintiris sinalta kiabin ka niya si maas niya sakawa impiyuhong sintauyan amin beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mag-abay sila palawang sinsulga maghangkalungan sila lawang sinsulga intauyan pasurun sinallahu ta'ala sulga adkhalahul jannata pasurun siya sinallahu subhanahu wa ta'ala jannah pauran magtuituy malainkan illa an ya'mala jamban la yughfar lahu amura kuman bang siya makahinang sindusa diampunun sinallahu ta'ala na way sabad tumahinan hati niya pagsirik Imma puas dengan sirik ampunun sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, nikmat sa lagu-lagu mga tuhan. Anugharaan sinallahu ta'ala barakat. Dahil nga sabab yan, sa lugay sin ummatini, di nilatay kuranin bundal. Nahaw nin bundal. In kanila bukun bundal. In kato bukun da bundal. Sabab nagdaraawa sila, kamulong nila yung bundal. In kita nyo nagdaraawa sila, kato tanim bundal. Natablahon na yung doa kamo. Bukong bundaling kanila, bukong bundaling kato. Imbundal, amuray niyo na Allah Ta'ala. Hakur'an iwan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inhati niya, bang imbew bukan mo. Paman sin Allah Ta'ala, iwan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amod tin bundal. Amu yan tayo mangud na muha agama. Na inyad to, manuy to siya pasurun sinallahu ta'ala sulga. Sabab sing kakahinan niya. May tayad to. Nakalamod siya habayta. Bayta, dahin ka Nabi Hurairah radiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Khairu baytin in sharayaw rayaw bay
khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun. In sarayaw-rayaw bay. Atin na yung sarayaw-rayaw bay, bukun bay malingkat. Sa bay, kakuyakan sintuhanin taw halawm niyayaw. Nauno yan. Baitun fihi yatim. Amin bay, yaun aun habay, yaun yatim. Yuhsanu ilayhi. Maulong sila. Malasa sila. Yuhurmat nila marayaw. Bang marihad tindagbos niya mga tuwang. Amo nimbay marayaw tudyo patuhan. Sabab aw na disambung. Inna ahabbal buyuti ila Allah. Inna ahabbal buyuti ila Allah baitun fihi yatimun mukramun. Sabun-nal tuud. In bay labi in lasasin Allah Ta'ala hatag bayan amo na imbay. Yanin yatim halawman niya mukramun. Di niya pagbahadyaon. Gaman bangaon anak na iwan sin yatim. Palabihon na yatim deng sinunod niya. Sabi na anak na rin damang dada. Ampay yatim mang dada siya. Na hisiw simbay. Yanin yatim halawman niya. Yuhsanu alayhi. Yuhsanu ilayhi. Piyarayaw niya, di niya pagpasakito ni natay, di niya pagparungon kabtangan mangi, biya sinamok sa haba. Ang dara akon ni habay niya. Inarisin dara akon niya un. Sa lugay kulong naroon kan kuwan niya, namin sa habat yan. Wala ako kaya gaan, wala ako kaya kalitan, wala ako kaya pamungan mangi, wala ako natud mangi. Naghaddam siya rito. Labi ako lang nahang po tahon. Doon hatao yan, amin siyabot mo yan. Wala ako kaya bisarhan pa mangi. Wala ako naatod mangi. Wala na ako keruhalan pagkaon mangi. Turayan tuhan, indayaw si Muslim. Indayaw si makada kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maita. Impiyuhong niya, marayaw siya patuhan, marayaw imbay niya tudyo patuhan, marayaw inalambay niya tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di niya pagigilon. Di niya pagjangkihon. At turayan, tayo mangud na mga akama. Alamat yan dito si pag-iman. Alamat yung pag-iman. Inna ahabbal buyuti ila Allah baitun fihi yatimun mukramun. Honorable kaniya. Dirihilan niya martabat sa rayaw-rayaw. Inanak yatim. Sabab pag-respect niya, bukon haama niya, amin nawapat. Pag-respect niya, hapay man sintuhan, iban hadis si Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Sabab amuratim bundal. Yung mapuas yan, bukon bundal. Dahil nga sabab yan, balikan na to matuan, bangin iagad na to amin dua ini. Paman sinallahu ta'ala, iwan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon apasin hinang taniyo. Wayroon putang sin hinang taniyo. Wayroon anyaya sin hinang taniyo. Sabab, di kita ni mawaya, sin mag-anyaya, iwan maanyaya.
Yung kabayaan na to, sutsi kita niyo ring atuhan, miyari kita niyo pa dunya sutsi, magbalik kita niyo pahadarat sinallahu ta'ala, halawm da kasutsihan. Amo yad to mga tuhan, imbiyay ta kato taniyo, sinjunjungan taniyo, alayhi salatu wassalam, tungod pa mga yatim. Na, uno pembeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagkabiyeta niya indayaw, biyeta niya singi, khairu baitin fil muslimin, baitun fihi yatimun mukramun. Yani, yuhsanu ilayhi, amin tau, piyarayaw niya tuod, in pagrispe kamiskin yawn. In lawan niya yadto, wa syarru baitin fil muslimin, in syangi bay, tinataw habayan, baitun fihi yatimun, amo na imbay, yan aun yatim, halawm niya yan, yusi'u ilayhi, di makatiw to yung miskin. Di makatiw to yung yatim. Halawm kasusahan. Halawm nagkakarukaan. Nagkakarukaan siya, wala doon amak niya. Nagkakarukaan siya, liya laugan siya, yaan niya, yaan nagtakyawin kanya si maas. Mangi kata ning kadanaman niya. Hapangatod niya, pangdungog niya, pananaman niya, mangi katadaan. Bang mabiyay nindagbos, mga tuan, way matiguma, sinalumbayan, mangi sila kataan. Pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Na, mga yadto mga tuan, amot timbeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hafal man sinallahu ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bijil qurba wal yatama. Mabanus ilu-ilu hamasa na to. Bukun pagintirisan sin tao, in ilu, iwan sin ina sin ilu. Sa kawa, maun sila, uning kabayaan sinallahu ta'ala, hinangun nila pa anak ilo. Na mga tuan, balikan tanin hinangun. Sabda sinjunjungan tanu alaihi salatu wassalam, ana wa kafilul yatim fil jannah. In akulong niya, iwan sintaw na malihala, yayupot niya marayaw. In anak ilo, in ako iwan sintiya, magagad pasulwa. Hasulwa. Ampa na siya na may taabi hay nilong na. Biya sinini. Asyara pisyababati wal husta aminini. Bihalong. Yauna ko yaun siya. Na murah-murahan mga tuan, hipanghinduan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab yari hamasa na to ini. Timaudin miskin, timaudin yatim. Nagagad pa karwa, miskin pa iban yatim. Na, hindi siya na to ito kain na yatim taka-alta. Aun kiyawin ka niya amat niya. Nabiya din na isabing yatim, way kiyawin ka niya amat niya uno-uno. In kiyawin da kiyamak niya kanya, baran niya miskin. Biadin na yan. Bang. In yatim. Dayahan siya na hadpin dayaw. Napalihala mo sadya. Hinuan mo sadya nagmanid sinunun niya. Way ikaw kimawahang sulagununo. Sing kiyawin sinunun niya. In miskin yatim. Ang pamukya pusakaan singkay mo. Ang pamuna kiarihilan singkay mo. Inyad to nagmanid sa jakaw.
tausul ka na kaon. Hinyad to, dianapan mo, singkay mo, dubulun sin Allah subhanahu wa ta'ala yung karayawan mo. Dahil diya dunya sambil padawa. Amo yan mga tuwan. Dahil sa mabiyad to, mga kakasi sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw sadya kita niyo mang dungog-dungog. Sa kawa mga tuwan, bango saluntan yung pangdungog, maun kita niyo paparman si mahasud si mahatinggi. Diban maun kita niyo, pahadis sin junjungan taniyo alaihi salatu wassalam. Sa babamuyaw ni baugbog taniyo, amuyaw ni pabaubugan kato taniyo. Hasad da sin junjungan taniyo alaihi salatu wassalam. Taraktu fikum amrain. Hipagbin ko kaniyo, wala niya wait pagbin ko taw Makkah taw Madina. Sa kaniyo lamud kita niyo kata. Suway na turihilan kahalgaan. Bukun hindi lang na to kahalgaan, bay tahikuan kay kuan. Sa hindi hilan na to martabat, kahalgaan, sa babawajib, indua ini, bang bukun darwa ini, way misan nakasud pasundat. Nah, sa lugay ni, ubiyabaw bukan indua ini, amin ipagbin ko kanyo, taraktu fikum, ma in tamassaktum bihima, sa lugan niyo biyabaw bukan indua ini. Bukun pamaug buga suara. Sa kawa pamaug bug. Haamal. Biyasin pamaug bug. Sin muhajirin iban sin ansar. Amin makuyag sila. Kaya kuyagan sila sin Allah Ta'ala. Wala sila kimuyag diha dunya ini. Bukun kakuyagan in dunya. Way kakuyakan diha dunya. Bang bukun sadya aon pihapit sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inagi si mga upat khalifa. Way kagunahan diha dunya ni way. May tayad tuway. Sabab lingoging kataan. Naringa sabi ang tuwan, bang kita nyuri maun pakabayaan sin Allah ta'ala magsusunging kalingukan. Ba't sabab, in pangatod sin tao, marayaw para sa hanya riha dunya. Makaibog riha dunya. Mga tuan, makaibog. Amin paghulaan niya tuhadlaw ka na ka na. Kaya sabab yan, paiman sin Allah subhanahu wa ta'ala, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Di tuod magsali, in tao susul kaun, iwan sin tao nanal kaun. In tao susul kaun niya riha dunya, bukunin lewag niya kanapsuhan niya. Bukunin lewag niya kabayaan sin napso niya, iwan sin sahawat niya. In lewag niya. Amin pialawag sin Tuhan kaniya, biyasin pialawag hanapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aturayan mga tuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam salugay ni abuhi way sakyan sugan. Namay tayo tuway pagkaun-aun. Namay tayo siya way nagpakansu. Sabab awang katumtuman niya. Di siya mabaya kansugan sinaun miskin di makaun. Aturayan tuan mauno siya. Masusa siya. Intaw sulga bihan. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Di magsali intaw nanal kaun. Iwan sintaw susulgaun. Intaw nanal kaun. Masarapin pagkaun. Masarapin pag-inom, masarapin katantansa, kayo inhalong sintihan. May taan niya yan. May ta panglaog. May ta unupa, syarika. Tulayan mga tuwan. Na,
Dahil sa gadto in Rasul sallallahu alaihi wasallam, biulan sangan kita niyo, imbunga sim pag-iman. Pag marayaw ka mo tudyo patuhan, ingkari niyo magmarayaw tudyo patuhan, sa baba mo yan yung kabayaan sintuhan niyo, jiyujukop ka mo hakakukunahan niyo, pakayon niyo, na unin inangon. O budullah, pagtagipon sadya ka mo patuhan, tunggalan yung pagtagipon patuhan, wala tusriku bihi syai'a, iban ayaw ka mo magsakutukan niya, wabil walidaini ihsana, iban pagbakti ka mo haunum niyo, harwa maas niyo. Wabidil kurba, iban nakakampungan niyo, in sumunod, amo na in biyabat-bat taniw biyahun, wal yatama. Na murah-murahan mga tuan, ini, misan nagkaguta-guta, hasabab sinamuin, ini, kurinti taniyo, na murah-murahan, aun makawa taniyo pangaddian, daing naman, sin bulan 5 yaon, sarum sa adlaw pag-ibadat taniyo, naramikyan, makakawa day sab kita niyo haruman ini, sa rayaw-rayaw pangaddian, bunga sim pag-iman, insyaallah subhanahu wa ta'ala, patubtubon na mo dito, salam doa na mo, ang mga ini matibot, sumawod, sinilmo, dengan Quran mahamul liya, iban dengan hadis, sinjunjungan taniw alayhi salatu wassalam, hipagpakusog taniw, sin pamulan sang taniw pabaran na to, supaya sa lugay na to dia dunya, imibog kita niyo sing kabayaan sin Tuhan, di kita niyo imibog sing kabayaan na to. Sababing kabayaan na to ini, bang kita niyo imibog, hawala doon yung kabayaan sin Tuhan. Iniyan, laway ring hanapso, iwan syahwat. Nabi ay ta sin Allah Ta'ala panabi, induayad to. Patangkisun kita niyo, ayaw kita niyo maparinta sin napso taniyo, ayaw kita niyo maparinta sin syahwat taniyo, ayaw kita niyo magtaat haruayad to, sa kawatuan ng pagtaatan na to. Amo ning biyayta, sinallahu subhanahu wa ta'ala, atiullaha wa atiur rasul, pagtaat kamu patuhan niyo, ibang pagtaatin niyo, innaraak maun kaniyo. Amo na ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murah-murahan, mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, hatiranan, maabot sin pangadyan ini, salam kasila sana mo kaniyo katantan, murah-murahan, nakahasil kita niyo sin pangadyan. Dahil nga kalam sin Allah Ta'ala, iban dahil hadis sin junjungan taniyo alayhi salatu wassalam, amuyan imbat batun na to makamataud. Sabab amuyan imbawbog sin kita niyo, ang pakita niyo sumanyang daniya dunya, iban sumanyang kakal hadlaw kana-kana. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin وأن يجعلنا من الفائزين والمقبولين في الدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.